Da izrazim zadovoljstvo da će se ovaj turnir finale Banka Moštanska štedionica Lige u Odbojci na Pesku i ove godine održati u Somboru. Ujedno želim da se zahvalim Odbojkaškom savezu Srbije da je poverio organizaciju ove manifestacije našem gradu. Ja samim tim Sombor vraća sebe i stavlja na mapu odbojkaškog sporta i izuzetno nam je drago da možemo da pokažemo da imamo i kapacitet za organizaciju ovako velikih događaja. Ovom prilikom želim da pozovem sve naše sugrađane da počeo od 11. to jest od nedelje, narednih 7 dana dolaze na Trg Svetog Trojstva, da će zaista imati mogućnost i priliku da vide razne interesantne utakmice i svi ljubitelji sporta da dolaze i da vide i da se druže sa nama. Od toliko od mene, ali ćete ovaj nastaviti. Sad, kad počinju mečevi, sad da ne... To će on će te detalje. Dobar dan, pozdravljam sve ime Sportskog saveza grada Sombora. Mene. Aha, može još jednom. Dobar dan, pozdravljam sve ime Sportskog saveza grada Sombora. Grad Sombor je dobio po drugi put da organizuje finalni turnir u Ligi u Odbojci na Pesku, prvenstvo Srbije. I prošle godine smo se pokazali kao dobri domaćini i samim tim smo odmah istakli kandidaturu za novo domaćinstvo. Naravno, Odbojkaški savez Srbije nije razmišljao ni časa, već nam je dodelio ponovno taj finalni turnir. Kao što je rečeno, finalni turnir će se održati od 15. do 17. avgusta na Trgu Svetog Trojstva, što, kako Somborci kažu, popularni Ćelavom trgu. Tamo će biti na 2 terena, će se odigravati mečevi finalnog turnira prvenstva Srbije. Trebalo bi da učestvuju ukupno 12 ženskih i 16 muških timova. Svaki dan od četvrtka do nedelje će biti mečevi od 15 časova na programu, pa sve to uveče do 23 časa je predviđeno, a možda naravno u zavisnosti koliko budu trajali biće i duže, ako bude bilo naravno potrebe, odnosno produže se setovi. Interesantno je reći da će pored ovog finalnog turnira, naravno gde će doći svi najbolji igrači iz naše države, uključujući i reprezentativci i reprezentativke, svi će učestvovati, održat će se i tradicionalni već međunarodni rekreativni turnir, koji će biti na programu od nedelje 11. avgusta do srede uveče 14. Kao i međunarodni rekreativni i finalni turnir igraju se, što je jedinstveno na ovim prostorima u našoj državi, igra se pod reflektorima i zato svi igrači i igračice da sa nestrpljenjem čekaju da dođu u susret, gde bi mogli u ovim vrelim letnjim danima da učestvuju u noćnim mečevima, gde ima mnogo više publike i gde je samim tim, što kažu, spektakl zagarantovan. Ovom prilikom bih zahvalio pre svega lokalnoj samoupravi koja prepoznaje veliki projekat i naravno javnim preduzećima našeg grada koji nam pružaju veliku podršku u organizaciji ovakvog velikog događaja. To je sigurno jedna od najvećih manifestacija u gradu Somboru tokom godine, odnosno pogotovo letnjih meseci. Mi smo spremni za ovo takmičenje, jednostavno imamo veliku, podršku lokalnih svih službi i zaista pozivamo ovom prilikom sve gledalce, odnosno slušalce, da dođu i uživaju od nedelje, kada počinje rekreativni turnir međunarodni od 17 časova, pa sve do srede, a u četvrtak od 15 časova. Finale, odnosno finalni turnir Banka Moštanska štedionica Lige u Odbojci na Pesku. To je još nešto? Imam ja još nešto. Da, ima predsjednik, da li treba još nešto, možda ja da kažem? Ne, to je to. Pazi, ovo meni se treba za informativni program, tako da ja ne mogu duže prilog od 3 minuta da ovome da napravim. Sad samo najbitnije ću da izvučem šta ste rekli. Miloš, ti već rekao ispred Sportskog saveza grada Sombora, da ja nema potrebu da to Ja da molim te još jednu rečenicu, zaboravio sam, a to je jako bitno da se ubaci, dobro? Pa ćeš kolega to da kažem. Ne samo ovo tako. Znači, grad Sombor je dodelio tehničku organizaciju u Sportskom centru Soko i Sportskom savezu grada Sombora. Znači, ali nosilac je Sportski centar Soko i ovom prilikom velika zahvalnost njima na svemu da sad urađe. Ne da se spomenuo zaista saču. Samo vaše ime i prezime. Ja sam Ivan Stakić, predsjednik Sportskog saveza. Lico, samo znači Sportski centar stavljamo sa pomoći. Želim sve da vas pozdravim, da se zahvalim mojim prethodnicima na malo pređašnjem predstavljanju ovog događaja koji će biti u narednom periodu u našem gradu. Također želim sve građane Sombora i okolnih mesta da pozovem da prisustvuju
mogu reći o ovom spektaklu koji će biti održan narednih par dana u našem gradu i iskoristit ću priliku ovim putem da predstavim još jedan događaj, jednu manifestaciju koja se po prvi put održava u našem gradu. Zahvaljujući Hrvatskom savezu Srbije koji je ukazao povjerenje našem gradu, Sportskom savezu grada Sombora i Sportskom centru Sokol, održat će se prvenstvo Srbije u rvanju na pesku. To je jedna atraktivna disciplina koja tradicionalno privlači veliki broj posetilaca. Održat će se samo takmičenje održat će se dan nakon završetka odbojke na pesku u nedelju 18.8.2019. godine sa početkom u 11 časova. Očekuje se veliki broj učesnika prijavljenih preko Hrvatskog saveza Srbije i očekujemo veliki broj gledalaca i još jednom koristim priliku da pozovem sve Somborce da prisustvuju i ovom događaju. Hvala. Dobro, onda će, ovo će biti dve vesti. Znači, vi ćete odbojci, a vas će pustiti ovo za rvanje. Biće dve kao sportske vesti. Ne. Može tako? Ali neće mi stati sve od 3 minuta, toliko imamo do urednika Zato dosta. sam ja rekla, ja ću samo čisto pozdraviti i zahvaliti se. Super, a kada ono rvanje, kad kreće to? Ovo kreće u nedelju 11. Bilo 18.